José Eduardo dos Santos wayoboye Angola hafi imyaka 40 yashyinguwe ejo. Yapfiriye mu bitaro by'i Barcelona muri Espagne ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka afite imyaka 79. Uyu mukambwe wayoboye Angola, igihugu gikungahaye kuri peteroli, yakunze gushinjwa ibyaha birimo gusahura igihugu n'ikene wabo. Gushingurwa kwa Dos Santos ntikumvikanyweho neza n'abana be, nubwo yashyinguwe neza kandi ahantu hasanzwe hazwiho amateka ko ari heza. Aha Dos Santos yashyinguwe niho byari biteganijwe ko hari kuzabera umuhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 y'amavuko. Umukobwa we Josiane Dos Santos yavuze ko abo mu muryango we bitabiriye uyu muhango bababajwe cyane n'urupfu rwe. Presidente da Repubblica da Bamwe mu bana ba Dos Santos ntibemeranywaga ariko na leta ndetse n'uwahoze ari umugore we batandukanye ku gihe naho yari gushingurwa. Urukiko rwo muri Espagne nirwo rwafashe umwanzuro ko agomba gushingurwa iwabo muri Angola. Umwe mu bakobwa be w'imfura witwa Isabel ntiyitabiriye umuhango wo gushingura se kuko arimo gukorwaho iperereza mu bijyanye n'ubucuruzi bwe akorera mu bihugu bitandukanye. Icyo yakoze ejo ku cyumweru abandi bari gushingura se, yashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga yifuriza se kugira isabukuru nziza. Twababwiye ko Dos Santos yakunze kunengwa yikwijeho umutungo w'igihugu mu gihe abaturage bo bagera kuri miliyoni 30 babaho mu bukene bukabije. Umuhango wo gushingura Dos Santos ubaye nyuma gato y'uko ishyaka rye MPLA rivuye mu matora, bivugwa ko ariyo matora ribonyemo amajwi make cyane kuva igihugu kibonye ubwigenge. Kuri ubu ariko rikaba ryamaze gutangazwa ko ariryo ryatsinze amatora yo muri Angola. Bivugwa ko Dos Santos yishwe n'indwara y'umutima, ariko gushingurwa kwe byatindijwe n'uko umuryango we wakomeje kumvikana usaba ko hakorwa ibizamini kugira ngo hemezwe neza ikintu yazize. Perezida Sam Nujoma kuri ubu ufite imyaka 93 wahoze ayobora Namibia, uri muri uyu muhango wo kumushingura, yavuze ko Dos Santos azahora yibukwa nk'umuntu wakunze Afurika. Abandi baperezida baherekeje mugenzi wabo ni Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo n'uwa Portugal Marcelo Rebelo. Imizinga 21 y'amasasu yumvikanye ubwo umurambo wa Dos Santos wajyanwaga aho agomba kuruhukira. Ku wa gatandatu, umunsi umwe mbere y'uko ashyingurwa, abaturage benshi buzuye mu mihanda yo muri Angola bunamira uwari perezida wabo. Umwe mu bagaragaye aho yumvikanye avuga ko bari mu bihe bitoroshye, yongeraho ko umutekano bafite ari ukubera Dos Santos. Bamwe ariko mu batabona kimwe ibintu nka Filomeno Augustino bo bumvikanye bavuga ko ikibahangayikisha cyane ari amatora. Bavuga ibi basa nk'abashimangira ko uyu muhango wo gushingura ushobora kuza ari nk'uburyo bwo kujijisha cyangwa kuyobya umuryango mpuzamahanga n'abaturage muri rusange kugira ngo haboneke uburyo hacurwa imibare y'ibyavuye mu matora. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.